Бекир Чобанзаде эн парлах хырым татар эрбапларындан бірі. Белли алим, шаир ве Түркий дуньянын марифчысыдыр. 1893 сенесі Хурал айнын 15-сінде Харасу базар шайырында доғды. Шаир ве алим Бекир Чобанзаденын керчек ады Бекир Ваап оғлу. Ама өзі алап оламаған тәсіліні оғлына бермек үшін, әршейіні япқан бабасына миннетдарлығыны білдірмек үшін, өзіне Чобанзаде деп башлады. 1904-1908 сенелері Харасу базардaki яны усулы мектеп Руждиеде оқыды. Мукемел бір мувафақиет көстерген Бекир оны бітірген сон, шейір башы Решат Медиевнің тәшібюсінен Мали мусульман харие жемиетінің парасына тәсіліні девам етмек үшін Истанбулға йоллана. Анда 1909-1914 сенелері о Фахри Галатасарай лицейінің Шифаи бөлігінде ве Истанбул университетінің араб ве френк тілері али курсларында оқыды. Ве бұл тілерінің мектеплерде ве лицейлерде оқытмек үшін ақ қазанды. Тәсілін девам етмеге істеге, оны Түркиедегі Истанбул университетінің тілшінаслық факультетіне кетірі. Sonra ise 1914 senesinden başlap 1919 senesinde bitirgen Budapest Üniversitesi'nde okudu. Codex Cumanicus üzerinde yapan tethihi için doktor derecesini aldı. Macaristan'da ise o profesör rütbesini kazandı. 1920 senesi Kırım'a kaytıp geldi. Anda hocalık yapıp başladı. İçtimai siyasi hayata da katıldı. İlmi faaliyetten gayrı Çobanzade edebi yaratıcılıkla da uğraştı. Çoxusu 1918-19 seneleri yazılған, siyasi ve içtimai mevzularga bağışlanған şiirleri ve destanları bellidir. Eserlerinin bir kısmı Kırım jintığına kirgen. Onun tarafından Türkiye tiller ve edebiyat meseleleri üzerinde çeşitli tillerde 150'den ziyade kitap ve makale yayınlandı. 1924 senesinde Azerbaycan Rehberliğinin davetinin Baku'ga geldi. Anda Baku Üniversiteti'nin profesörü olarak Arap yazısından Latin yazısına geçüfge faal surette katıldı. Yani Türkiye elifbe boyunca bütün Şura Merkezi Komitetinin reisi oldu. 1924-29 seneler arasında Azerbaycan Devlet Üniversiteti'nin bölük müdürü ve Şark Şınaslık Fakültetinin dekanı oldu. 1927 senesinde o yanı Türkiye elifbe boyunca bütün Şuravi Komiteti İlmi Şurası'nın reis vazifesine tayin edildi. 1928 senesi Moskva'daki Şark İnstitutu'nun hakiki azası olarak saylandı. 1935 senesi Paris Tilşınaslık Cemaatinin azası olarak saylandı. 1937 senesinin başında Çobanzade Baku Üniversiteti'nin profesörü ve Şuralar Sosyalistik Cumhuriyetler Birliği İlimler Akademiyası'nın Azerbaycan filialının bir hadimi oldu. Çobanzade'nin Kırım'da başlanğan ve Baku'da devam etken ilmi faaliyeti pek muvaffakiyetli oldu. 1927 senesinde Kırım ve Baku matbuatında Bekir Çobanzade'ye karşı iftira atmak maksadıyla bir kampanya başlandı. Alimni puan Türkizm, burjuva milletçiliği ile habatladılar. Matbuattaki ziyerlemege bakmadan Bekir Çobanzade ilmi sahalarda yüksek itibarını sakladı. Bekir Çobanzade 1937 senesi Karakış ayının 28'inde Tedavilev yeri olgan Kislovodsk'ta yakalandı. Onun üzerinde mahkeme aynı senesi Ekin ayının 12'sinde Baku'da oldu ve sadece 20 daha sürdü. Bekir Çobanzade kararını temyiz etmege akı olmadan ölüm cezasına mahkum edildi. Karar ertesi günü yerine getirildi. Bekir Çobanzade, Şura nizamı tarafından ölüm cezası çıkarılgan birçok alim, yazıcı, gazetacının birlikte idam edildi. 1957 senesi Kiraz ayının 25'inde Şuralar Sosyalistik Cumhuriyetler Birliği Yukarı Mahkemesi'nin kararıyla aklandı. Yazıcının ölümünden yıllar sonra onun kitapları Kenya'da dünya yüzünü gördü. Onlar Kırım Tatar mektepleri için Kıraat kitabına kirsetildi.
булутлар, кетеджи булутлар, Чоңғарға, Кытайға, етеджи булутлар. Алыңыз мені де гөнілім açılsın, көзімдем яшларын, юртумас açılsın. Булутлар, булутлар, бурчаклы булутлар, ал, ешіл, сарылы, кушаклы булутлар. Алыңыз кетейік бек ұзақ ерлерге, салғырда кетенін ағартқан жүлберге. Булутлар, булутлар, хайырден келесіз, көңден анамда не хабер білесіз? Айтыңыз барабар, той дурмай, жылайық, еларға түшейік, сарарып солайық. Булутлар, булутлар, еларға кетіңіз, esmamni көрсеңіз, сенеулар етіңіз. Ехіңіз анамның яшлы көзлерін, қоларыны отыңыз, онысын кедерін. Сені мен Қырымда, Хазанда таптым, жүрегім хайнаған ташханда таптым. Жат елде мұғайып, ачынып жүргенде, ұмыттым, хаялым шай тұшты жүргенде. Мойнына сарылдым, дертімні айттым, бір güzel сөзімнен өзіме қайттым. Жырларын болмаса, манен болмаса, жүр деген сөзімнен юрек толмаса. Ах насыл жүрернен, хурбет дағларда, танышсыз, білішсіз, ят соқақларда. Білмеймен, түрікмі, татармы адын, бек яман татлысын, танрыдан тадын. Түрікді, татарды сенің сөзлерін, екісі екі чифт мұнлы көзлерін. Веяна үгінде, қазақ içinde, барабар жырладық хинлерде, чинде. Анласын бір сені, душманды сүйер. Бір жанық сөзін мен, жүрегі иер. Истеймен өзіні әр яқта көрмек, әр ерде инжінден дыстанлар өрмек. Хушларға, хашқырға, үретсем сені, сен болсан өксізінің көнілден сүйгені. Жамеге, михрабға, сарайға кірсен, денізлер, чөлернің, четінер сен. Сенің мен дұшманға ярлықлар ясам, харывлы сөзін мен көнліні хассам. Кабримде меліклер сұрғу сараса, Азраил тілімне бин кере тараса. Өз туған тілімні айтмаға дермен, өз туған тілімні жырлап өлермен. Гөнлімні қайғылар кемеріп тұрғанда, халқымны тынышыз йылдызы ұрғанда. Туған тіл башқасы ақлыма келмей, бір бұйық сырымсың, düşmanlar bilmiyor. Kabrimde melekler sorgu sorasa, Azrail dilimne bin kere doğrasa, hoş tuğan dilimde aytma dermin. Ostuğan dilimde yırlap olermen. Tuğan dilim, güzel dilim, gene yaşa. Yurt'a kayttım senin ile yıllar aşa. Sen bareken oğlum gebiz baş vermemiş. Toprak değil düşmanlığa bir taş vermemiş.